Kristo ekwachi eye obadwamanfo bi na womo mudi na chi yodom yebekun Yesu Kristo ka se ne awanye bone da no wom fa ebo na wontombo eye abayoa no wobi antime mpagya bo no antom na chese wobia eye bone de hyehyehye ne ntoma ye nyina ye nim se Afia Pokuaa nansen nsem okokasa e wo monaguchi eye ahwe ye de nsem ne amane ba bedan no se Ganafo afede wa pa ba wosu e wo ne naye mu a ano odin ti Ganafo anase Ganaman se moti se ono Afia Pokuaa wawu a momfa powder na se momfa hwire na momfa emmo because boni a waye no a wakopa chawa yesi emfa ne boni nchere no wohwehwe mu hu se sa boni obi ndi bi da na se no kwa ne de boni a wakasa tia eye Asantehene a edi nsemba odi asofo akukudamfo di na chiko Manhyia edi na che na pacho yangia ntu no Afia Pokuaa se fi oba ye ne na ye mo ne niema wo hu de ano odi tesi ade wa pa ba se wo wu a Ganafo mombo hwe na boni we wontimi so bia ye bi do so bia ye bi da ne pacho no aye ngentu Kevin Taylor wono de ote kwanchen no de bia ya ansam ne ba wo kem do se sebe wo mo nyina wo mo kasatia eye Asantehene ne ade na Afia Pokuaa ansam o kan so wo hwe mana se wo ye badwemba na wo hwe video no pa sister no wakasa nyina sabi nemu na won hwe wo hu boni potie ye sister na ka dendendin a eye Asantehene agia tum na mom sani Asantehene anase otumfo ahemfo tu wo mo se wo mo ntra asem no wo mo ndi asem no wo mo na commit danger offense ewo asem no wo mo bu nempo oba ye wan ye akra ye ntu no humpe anase ye no na sani wo mbu asem etu eye Afia Pokuaa humpe ene ade wo mo na sebe tafrache asem no wo mbu ani ye a sani otumfo somom no wo man ye wo adwuma ye Kevin Emra. It for granted. Don't take positions for granted. Now, Adeba Kubia be di hu ya pa es Afia Pokuaa we any the group no e call Manhyia no. I saw chiefs sebio omo frantuma omo tia otumfo chaw mu. Yes so person ka asem kire Onyankopon a wo ka kire mfrema. Enje so okọ ahemfie ana ukọ Manhyia na ahemfo enan enum insia te ho na omka say ye na ye wo Manhyia di asem a it means every single one of them is wearing the shoes of omupanyini enti Asantehene say ukọ Manhyia nde na say obi ti akonwam say ne ntuma ye fewo say ne ntuma nya fewo say ne ho fewo say ne ho nya fewo say wakọ school say onko school the moment a Manhyia etu sa nipa no say tena asem so ma me no it means nyansa onyame ededum eye de Asantehene no ene entity a Asantehene komu no ene senia yehu Asantehene no you expect to say sa nipa na oto a sebio asem abeto na naso no obe yusu ana obe replicate the same nyansa edotu fotrim enti when you see ahemfo irrespective of whatever has happened the difference between me any ohene and say ebia some tumi okrumu a de meye me ho no ohene enye ne ho saa that is the difference and more importantly say wo ohene na say utinem ama ohene te say otumfo a your conduct your actions your utterances should reflect nipa na ode ne mpaboa ama o setinem de diasam. I was quite amazed. Afia Pokuaa some kind to me as a rational, analytical human being, I see nothing wrong with it. She spoke about so many things. She spoke about chiefs. She spoke about the president. She spoke about our attitude. Some of us, some tribes respecting other chiefs respecting other tribes. She basically touched on everything. But you see, what I was so ashamed about yesterday was, and I think say, so we are Santinina. Sebio so ya Asantehene na oyo hene a mamenka na munpi se wo hye otumfo ase se ohene a o se nwumbre o fere ubu utiri egbofom na sebio o ka se akonwa kese e fre no eye sikidwa no mogu nanim ase. You know why? When you watch chiefs insult a woman on camera uhu ahemfo eti otumfo name di obatem yana nkese di atama yegimi yana nkese de mebu no ayenim nyansa me nkopa hini bia ndi ye mpapa de di hene
Yana nka se bi you say ye de ye ntete ye. Yana nka se bi o ye de ye jimi if you say in some free ano ba no kire se ya ma ye ntete ye. Ye mfiri fie. Nipa anhyeda an tete kwan bi sumpa se bi o imponche kwa ye betumi di omo so. I understand. I accept it. There are other people who are using strong language like myself. I don't have a problem. It is how you see me. And think people should see us say, yana ye Jimmy, yana in some free and no bar and one tea. Now for a chief or hinia, ana ahemfo mujina otumfo papuom. E kasama otumfo. Assembly free mumu bia no ba ebia e otumfo anu asem. Inti sa oyo hene na se o kasama otumfo na oba ana abayua. It does not matter. Anytime I start a card, I'm say there are so many things we look out for before we make somebody a chief. Sanka yakaso obia to be di hinia kebefo obia, but there are so many things answer the be you hine no ehun se o wasade no. There are unique things e also wo asan we di hine. And this ahemfo asebio omo nyina gina otumfo anemu na omo se kwasea na omo di obatam eto oba ho na nka ye ne nkwai ye ne ye nya ade hye e wa santimemu no ye ne asebio ye se ye nyini ya adwene wo fom a sebio ye busuafo entumi atete no ye mmom na nka wo se ye saa na se wo so TV abrante ababawa na ohu ohene pon se otutumfo anemu na ose abayo bi akasetia na adwene mu no abayo bi akasetia ne hene intine hene asoma ne se ombagina TV so endidi obayo anatema. What does it say about ohene no? This is the biggest embarrassment to ohene bia Ghana, because ende se obi di ahemfu ana omutiti TV so edi obatem baby a free send an hotie send the nimtie na every insult that goes to you directly goes to 24. In the sebio se me biema no ka se ahemfo a na sebio mo hye otumfo empobuom edi atem sei sebio ma adwene wo fom ana sebio mo nim nyansa be di otumfo atem efri se hona na mote no na mote wo se otumfo. We should not put too much emotions. In the process of fixing a problem, you can destroy yourself. You might not like me, but what I saw, dear Manhyia no, ama besia film. Teteno, ana yenyini no, ni ehunu se Manhyia de. Sebio ohini bi bie na no akasa o Manhyia, na oyobi a sebio yatete no. Se ohini etumi gina Ghana fo enim TV enim ewa ahemfie edi abayo atem adentra ono na adwene mu no the abayo ne kae no entwa yi a then any, without due respect, any madman can be a chief. Any fool can be a chief. If you say there's no difference between war hinena o kasansem no TV so and me ametia. So I have no reason to regard you as a chief. Assemble ano din Afia Pokuaa said they also a dim pieball etanachi a quintua.